akpena afetɔ Yesu Kristo Mawu vava la ɖe yeƒe dɔmenyodowo katã ta, ɖe yeƒe amenuvevenunana si wòna mí amegbetɔwo katã be míakpɔ xɔxɔtsome la, eya mígatsɔ bubuna le egbe ƒe ŋkekea hã me, elabe menya be eke ɖe wo eye wòke ɖe míawo hã, eke ɖe mía katã le Aƒetɔ Mawu Ŋusẽkatãtɔ ƒe lɔlɔ mavɔ ma si ke wòtsɔ le dɔ siawo katã wɔm le míaƒe agbemegbeawo tso gbe. Nɔvi, ehiã be nànya nu siawo. Míaƒe gbeƒãɖeɖe la, enye gbeƒãɖeɖe ke nye Mawu ƒe gbe ɖiɖi ƒe sese. Eya ta ne be òva gbɔwò la, nɔvinye, meɖe kuku na wò bena nàxɔe ne nakpɔ nɔƒe le agbewo me. Agbe si ke Mawu tsɔ na mí ɖe bena ɖe yeƒe nya ke nye agbea ƒe nuɖuɖu la nakpɔ nɔƒe le agbewo me. Elabe edɔ le ame geɖewo ƒe luʋɔ wum, edɔ le ame geɖewo ƒe agbe wum le anyigba ɖe sia ɖe dzi egbea, ke nuɖuɖu ke le ate ŋu ana be nye kplo míate ŋu aɖi ƒo le gbɔgbɔ me, le luʋɔ me, hafi ŋutilã akpɔ ŋusẽ anɔ ŋu la, ye nye enyanyue siawo. Ta nenye be Mawu tsɔe na mí lekea la, míawo hã mí mado koe gbɔgblɔ na mí kpɔ gbeɖe o. Nɔvi lɔlɔtɔwo, awo Kristo be ɖe míanye etɔ keŋkeŋkeŋ la. Nu si ke ta mí le wli yawo do gbe sia gbe ɖo ɖe, ye koe nye bena ame sia ame natrɔ le eƒe dzi me le nyateƒe me, ne míawo katã míatrɔ zi Mawu ɖeka ma ke míawo katã hetsɔ eƒe agbegbɔgbɔ de mía me la, be míawo katã míatrɔ zi etɔ le nyateƒe kple anukwaɖi me, ale be míaƒe amenyenye si ke tutu ye ŋutɔ di be míanye nɛ la, bena wòade blibo le mía me, bena mía ŋutɔ míakpɔ gbɔdzɔe ava kpe ɖo. Edɔ ma ta koe ewɔ sigbe be mí le nuƒo do na mí gbe sia gbe ene. Awo nɔviwo, menye nuƒo do na me yi o. Lɔlɔ ke Mawu tsɔ de mía me ɖe yeƒe dɔ wɔ mí le lekea, bena míaƒe ƒometɔwo ya, amegbetɔ ɖe sia ɖe ya, eɖanye togoviwo katã, eɖanye xixi ame godotɔwo katã, siwo le asegbe ya, eye siwo le asegbe bubuwo hã la, dɔdeasi ma ye kpɔ ŋkume na mí be míatsɔe na mí. Mí ɖe kuku na mí be mí xɔe ne miawɔ ŋutidɔ, elabe o vovo le me, ŋutifafa le me, agbe le me, eye agbea ƒe mavɔ ele me ɖiɖiɖiɖi, eye wò ŋutɔ la kpɔ vovo va kpe ɖo le gowo katã me, le nu sia nu me, eye ala nye bena yenye Mawu tɔ ɖeɖe ko, ye megba nye ame si dzafa o, ke ade blibo le wo amenyenye si ke tutunu Mawu wɔ mí ɖo be míanye na ye le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nɔvi, egbe ƒe tanya le kpɔkpɔ na mí bena ame siwo woɖe la, woawoe nye ame dzɔdzɔewo si nye Kristo tɔ. Ame siwo ɖe alo ame siwo kpɔ ɖeɖe la, woawoe nye ame siwo nye Kristo tɔ. Nɔvi, nye Kristo tɔ la, o Kristo tɔ nyenye ɖe enye nu nyui aɖe la, vɔ egbe la ame geɖewo flu wo, eye amewo gakpɔtɔ le wo haviwo flu. Nya siwo le veve ɖe la, wometɔ gblɔ ale ne wo haviwo, woto akpa ɖeka le nya ɖe eviɖewo ta. O nɔvinye, Mawu yɔ wo nyateƒea bena gblɔ yeƒe nya ne yeƒe dukɔa, megatsɔ nya atsɔ wɔ ŋutɔ wo business o. Mawu tɔ ye atsɔ wɔ Mawu tɔ, Mawu ƒe nya ke de nume na nye kplo ɖe
mido la gblɔ leke tututu o dze ɖo leke tutu ta o yɔ mi ɖo be mi agblɔe na dukɔ la ye ala gblɔ magblɔ wòtɔ leke dzro o Mawu ƒe nyateƒe nya ye siawo Alléluia. Eya ta ame siwo ɖe la alo ame siwo kpɔ ɖeɖe la woawoe nye ame dzodzoewo si nye kristotɔ edi be anye kristotɔa oyra le ta dukɔ si mewɔ na dukɔ si mewɔ na ɖokui nye la ahle nya afia le nye kafukafu ŋu nya sia gɔme ɖe dukɔ si mewɔ na ɖokui nye la ahle nya afia le nye kafukafu ŋu Mawu ye le gbɔgblɔm be na dukɔ si ke ye ŋutɔ wɔ na ye ɖokui la dukɔ ma la hle nya afia le eƒe kafukafu ŋu. Hallelujah. Novinye nenye be nye Mawu ƒe dukɔ tutu la ala te ŋu hle nya afia le Mawu ƒe kafukafu ŋu. Mawu nya gblɔ be dukɔ si mewɔ na ɖokui nye la ahle nya afia le nye kafukafu ŋu. Mawu ƒe kafukafua ye gɔme ɖe nɔvinye dukɔ si mewɔ na ɖokui nye Mawu be ye ŋutɔ wɔ dukɔ ɖe na ye ɖokui eye dukɔ ma la ye la ahle nya aku ɖe yeƒe nyenye ŋuti heye ahe kafu yeƒe ŋkɔ le agbenyigba ya dzi le afi sia afi elabe ye ŋutɔ ye wɔ wò be nanye ye tɔ eye ye tɔ nyenye ma la metso wò ŋusẽ me nye ŋusẽ me alo nye nuwɔna ɖeke me o nu si ke ko hiã tso mía gbɔ koe nye bena míadze si míaƒe nɔnɔme míadze si ame siwo mi nye ame gegewo nuvɔwɔlawo ame tatrawo ehlɔdolawo abosam ƒe yomedzelawo afakalawo kple nu susu balaɖelawo la aƒetɔ di be nadze si ɖokuiwo be nye ame ma tɔ ŋgbe ne ye ya yawɔ wo ɖe ne natrɔ zi ye ŋutɔ ɖokui tɔ elabe ye menye kpli woe eya ŋutɔe ganya leke tutu wòawɔ eye bena nye kpli miagatrɔ zi eya ma tɔ le ye ŋutɔ ƒe nuɖoanyi nu eya ta ye wɔ dɔ sia hã ɖo Mawoe yɔ mi Mawoe tia mi eya ta egblɔ be ke miawoe nye dzidzime tiatia la miawoe nye Mawu ƒe dzidzime tiatia efia nunɔlawo nyenye dukɔ kɔkɔe dukɔ si nye Mawu ŋutɔ tɔ bene miaɖe gbeƒã ame si yɔ mi tso viviti me va ye ŋutɔ ƒe nuku kekeli la gbɔ la ƒe nutsuwɔwɔwo afia abale si ke Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ya si mi yɔ be Pierre alo 1 Pierre chapitre 2 verset 9 Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve kpukpui amasi ɖeke le nya sia gblɔ na mi bena ke miawoe alo miawoe nye dzidzime tiatia la Mawu ŋutɔe tia mi tsɔ wɔ eɖokui tɔ ale be nye kpli wò la miatɔ hle nya le yeƒe kafukafu alo yeƒe nyenye ŋuti nɔvinye nu sia la enye eɖo le ase gɔme aleke tutu wòdze be na ase gɔme le gbɔgbɔme ɖo ne na wɔ eƒe dɔ to gbɔgbɔ kple luʋɔ me na o aha gbagba ɖe egota kple ŋutilame siaa ale be wo amenyenye natrɔ zi ame yeye vava ke le Kristo me ele gbɔgbɔ be miawoe nye dzidzime tiatia la fia nunɔla nyenye dukɔ kɔkɔe ke Mawu tia mia tsɔ wɔ ya ŋutɔ ɖokui tɔ la ebe miahle nya afia le ƒe kafukafu ŋu si ke nye bena esi ke wòtia mi
eye womina edokuvola mitrozi amekao jijimetiana eyama nya dokuyo gbena kwe na nyabena yenye jijimetitia kenye efianu no la nyenye suesi le Kristo me ye trozi du kokokwe na mawu ela be menye wonto le dokuyo ngu komo mawe komia unti le petiatianu sike onyabe minye pe du kota ewomi alekebena miaola esike yento tiamina edokuila be mia glenya afia lepe kafu mu sike nyebena aso sike mi trozi jiji metetiala efianu no la nyenye sumi asila eye mi trozi du kokokoela du kosinye mawu totola novinye alebena de miape gbefa de kuda amesike yomi so viviti melangtila anya enukunu kekeli sike so mawu togbo hena nuchu do wowo nuchu wowo afia le hihi amegodo numaye petrofa gbale egbanto ta ve kuku ya masire kele egomede nami kurele sike maunto globe dukosi me wona dokunyela aglenya afia le nye kafu mu novinye na nye Kristo tola geye maule ponu gbela lo mo la nyale be nye toya ela be nu kele mi ave le mau have gbenye bena chechi o katala otrozi a jodofo eye ola megbeto flum alegbegbe ma selto ti ma o me pobe mi trole mi afeti yomo ma selto ti ma me pobe na a monsieur trole o peti on la o trosi a me jojio a me kokko ki o maga o nouveau la o me gbona siawo vo ke mi apo to kenye mi apo de la vala nya sike gbobe trole o jime khose o de o e gombe khose la nation ye gombe be maunto la de o to khose ke la sio la me de e ya pe to ke wo de na mi la katanji alebe de poko na ton soasio no vigne. Praise the Lord. Ela be gbobe menye miawe yo mawu ola menye nyekwe yo mawu o menye miawe je agbagba le enu ola ke eya unto si wo mi eye o memila ye wo esia bom menye miawe yo mawu o menye miawe je agbagba le enu ha o ke eya unto si wo mi eye o memila bomuye esiata esi miawo kata mie nouveau mela mau blona mi be megavon o elabena me de wo mau e wo de le dossier na mi etagbo be megavon no vinye megavon elabe ye de o eyeta me siame alo no vinye kelegbe ya sela esi mau to e de ye wo de dossier na mi la mau to cho mi apon koyo mi tohe bena ye to e mienye tonye nenye mau le gbogbo be to ye to nenye mau to wonko yo be ye to nenye nenye be ekonya sioji sela mau to wonko na anye ajoyo anyo kojoyo cho kosila gbe kaba ide mi lagbe en kaza ke gbojo en correlation en no preto cho now mau to koma yo be azola ye to nenye nye mau to ne wo Kristo tonyela na jefa le maufen kume ne mauna nyebe esike wotia tia ye chocho wo ye totola etros ye to ken megavo la bena medewo mawe glonyama hallelujah ne po yesa fa gbale tabla nevo tome bukui a gbanto na rafima la po ameseme si maunto de la maunto cho e pon ko yo ebe ye to e onye nenye be
amesia mesi maude aten akpo eye wanye be Yesu mauto komla anye nu si anyonto enovinye anye nu si anyonto bena maupe gbogbo de kamala aten promio katare dula nemi hle nu le Yesaya pa gba tabla ne voto ya meya puku were keire we to amegbona mi beleko ebe nye mawu eye khona me to ade keme likpede enunye o mawu apeto mawu le gbogbo nye mawu ye de kako nye mawu eye khona me to ade keme kpede nti o me dongbe nami eye wo khona mi ebe me dongbe eye me khona ame ye dongbe be ya wode de dosia nami ye to ya tiemi na edokui eye ngbeke dola ewo deji mena mi se tututu eye mau tutu ade keme no mi adome o afeto mau be miawe nye da se fo wo eye nye mau nye li chotitike eye ame ade kema ho amele asinye o ne me wonula ameka atroe o no vinye mawu le nyasio gbro na mi de ke nu kai mi agbro cho nyasianti o mi do la tro de nkwe ela bene ya wo la amerika ma tro ebe mi trozie pe da sefo di da sefo va si keye mawu to wona edo ku ye mi nye etia mi yenye mawu kenye mawu tititi mawu matro eta go yenye mawu de kero ya pere nti o ele ho afi no katajo ye diva mi agbo mi do la doje sinu sia o mawu le ye nto fe nyenye de mfia mi be mi anye be ye nto de kako enye mawu mavola du ko kata fe koketo la si nye mi ape khona meto la unse kata to la ple mi ape de la eya tano vinye ehia no be na senya yawo mi amesio kata mawuwo eye o mela echo ewonka echo amesiame fia echo amesia ko yebe ye toyonya mi ekho asile mawfo nkume mi kho asile mi afa mawfo nkume nto esi ne kho asile nkunye me bubule nwo eye mo lo otala macho amegbeto anade te ofe play to call the wo agbeta megavo elabena melikpliwo apeto be ile premi egwa be ile premi alo no vinye senya ya onyi labe mawo dala la pa o megavo labe melikpliwo ne tojo mela ejo ne to lebeko abe ne eto tomela melikpliwo eye ne eto sisio mela o ma le o ne eto jome ma me o eye ejofe ade o ha ma fia o elabena enye o mawu nye isa fe kokotola ye nye wo khona meto no bi lo to mawu ne pere mianti mawu bobe amesio kata hu oyo nye nkodola amesio mo won hena nye ntofe bubu memewo eye mo wo eya tanovinya apeto gboro kuku bla vo atome le Yesaya fa gba tabla ne vo tome bena nye atutu wo jidada oda le nyanto dokunyeta eye nye magado wo nouveau o apeto nte wo dosia eye beye tutu mi ape jidada oda eye te magado nku mi ape nouveau jio ewo mi amejoji ewo mi ameye yo na dokui se gomene nema ne na kpode de kele maume nse katato onye nusi ke ogloye wo eya ta wo ya maka no kpodo kio nenye ba kwapeto Yesu jisere nya te pemara maka no kpodo kio ba yenye luvo ola olu ma ne ira obe ensegnation te ma odenu me na pedola Yesu no oyira maudolo avoadidula le Christo Yesu le True Forgiveness Mission Australia
Maona ila mikatara de Yesu.com. Amen.